Goa, the party capital of India, India rama inti hlimna hmun pui tia an soi thin hi kan hrefurin rin engtiang chi a hmun nuam le moi nge ani kan thlir hma in a chanchin tlang pui han soi hma sa photila. Goa hi India ram state a chuan aram zau zong ate bera square kilometer sang thum zasari pani leka zau ni in MIZORAM zau zong hmun roka thena hmun khat ain alian shet chawa. Mishing cheng tlem lama ero chuan Sikkim, MIZORAM le Arunachal Pradesh te dota palina ani. District pani chimlam le marlamin an thena Legislative Assembly seat somli le Parliamentary seat pani an nei. Sha thei china BC zabi pathumna hunlai atangin Maurya lal ram huam chunga a thina Europe ram lalten an ram opti zauna na ramdang an run thin hunlai khomol pui sang sanga ram lak tur an zon lai khan Portuguese ho hian Goa an lo thlenga Bijapur lal Ismail Adil Shah kut atangin Goa hi an chu saka kumsang khazanga soma an optana India ram mundanga British in ro an rel lai khan Goa ero chu Portuguese hovin an opthung India ramin kumsang khazakwa somli pasaria Britain atanga zalen na amu khan Goa chu Portugal ram ro rela hnuaya ala ta thova kumsang khazakwa somruk pakhata India in sipai chakna mangin a chului theita ani Portuguese hovin Goa an opchung hi kumzali somnga zetarei ani India ram hnuaya Goa Daman and Diu Union Territory ni thin chu Goa bikhi la rangin kumsang khazakwa somriat pasari khan state puitling a hlankai anita a khopui chu panaji ani aming masa panjim tia soipol alani fobok Usgalimal rock carvings petroglyphs anti bok chanchin in zirchiang le teang Goa hian makhosang prehistoric hunlai atang dai to khan mishing cheng anlo to thina India rama mishing chena masapol tak ani nge yang hemiti chiang tur hian an sul hnu mu ani Goa chimlam Usgalimal khobul Kushavati lui alung a hian kumsang khazakwa somkwa pathum khan man lai kut chuak milem ker mu chua ani a heng milem te hi tun lai thiam na manga an chut danin kumsing ni atanga singthum in kara upani in an shia ani square meter zanga hlai lunga hian milem ker zabor vel omin chungte chu bong lemte mishing lemte le mumal takathai koi sang te ani hloma he mun hi Archaeological Survey of India in ahum hal ani Arvalem Caves, Pandava Caves tia an soibok hi Goa marlam bichalim khokyang ania henglung sakhat atanga puk te hi kumzabi paruk na laya ker ani hloma puk panga te hi Mahabharata a Pandava unaw panga rolbo te tomna ni inan ngaya chuti rualin chui tu then khat chuan heng puk te hi Buddhist ho kut chuak ni inan soibok apuk bul hnai maya hian Buddhalim lian pui oma tin puk kerdan kalmang hian Buddhist ho kut chuaka angle puk banga te hian milem ker a omhlom lo ani Adil Shah Palace Goa ram optu Bijapur lal teni pui in Summer Palace ania Goa khopui panajia in dinglaya chuan upaber ani helal in hi laipui somnga pangale mel malu tlang mai theilo tura tui khwa kwal ne na thuam ni ma se Portugal sipai Raldo ho kuta kumsang khazanga soma khan an him zo talova Goa chu Portugal ramin a opta ani Portugal ram ai o tu viceroy ten he Adil Shah Palace hi chen nan an mangzuya India in Goa alak nuwa he mun hi State Legislative Assembly le office mun pui secretariat atan an mangzuya tuna ero chuan museum dangdai tak monatan an buat sai mek ani Fort Aguada Hekul hi Kandolima omin Portuguese hovin kumsang khazaruk som pania Maratha le Dutch mel malaka invenan an saa Mandovi luikianga a ani kul chunga hian tui thiang hlimsi a oma hesi hi kulming putchan berpo ani Aguada ti chu Portuguese strongin tui ti na ani
si tui thiang hlim hi an hmang tangkai hle Portuguese longzin mi ten tuilak nan beran hmanga an zin kong an zole hma in kulhuam chung mun himlaya an longte an ha chol tir thin kulai hian tuida khol na le ral thuam da na hmunte a oma rik rum thila tlan chho na mai tur kong ruk te po a omani Portuguese hun nu nung lama khan he kul hi tan ina tan an hmang bok Our Lady of the Immaculate Conception he baro style biak in hi goa khopui panaji omani a kum sang ka janga somli pakhata Portuguese hovin helai hmuna hian biak in te chapel an lo sa a Portuguese in mi ten anram Portugal atanga khomwal puyan rama sak perle an holama an ran hunun per ani thina wangin pathian biak na le in hlan na atan helai muni arem chang em ani huna lokala ko khan mi pui an lo pun chho zel ta ka wangin biak in lian zok an lo mamo a kum sang ka zaruk pakua khan chapel din na hmuna hian he biak in ding lai hi an lo sata ani Saint Francis Xavier Spain ram mi thachung kwa atangin kum sang khazanga parok April ni sari a apianga Paris azirna in tha ate lekha azirnu in Saint Ignatius of Loyola nen anin tonga Saint Ignatius Paul din Society of Jesus a atela he Paul hi Jesuits ti in ansoi taber an din tir hian puithiam pasari an om ani Saint Francis Xavier chuan Asia ram avei ema Portuguese hovin an ram opa Catholic ko shanchi an tu zel boka wangin heng hmuna ti hian pathian ram zau hna thokin Goa Japan le Borneo ate azin kwala China ram apan mek lain South China Sea thlarkar pakhat shangchuana natna ina tlak buaka December ni thum sang khat zanga somnga pahni khan kum somli paruk mi ni in athlaraw athla ta a shangchuan thlarkar Saint John anti bok hmuna hian thlani le achan ve an phum man chauti in Portuguese local rem changa arwang hi an phur son ta a Malacca a phum le ania maktak main arwang an phor hian minung ti sa ang mai na lo la thar sarani phum ani masak ber tum khan arwang toi manan chinai ne na phum ania ol samzoka aru ro hon thei anin be seiwang ani ma se chinai chuan alo e chi haulo kumsang khazanga somnga pathum toplam December thla a Saint Francis Xavier ruang la chelo chu Portuguese ram of Goa a ronphur lu ania thlandanga te phumani nu in Old Goa a Basilica of Bom Jesus muna zal anita a leichung rila phum bolovin biak in chung mundo san chunga darthalang le silver mangasiam kwang moi tak chunga zal ania kumsom dana mipui mu thei turin zon chwa ani thina ursun takin kholai fanpui ani thin Saint Francis Xavier ruang hian tundin hmuna mishing dam lai ti sa ang tak putolo ma se ruro ringot ero anilovin vunle ti sa alapua puithiam na atana aman tangkai em le ringtu te malsom na atana aman aban ding lam hi lakson ni in
Roma mu thei tura pho chwa ania aban ru then khat te po Makawa St Joseph biak ina da ani bok St Francis Xavier le arong bol pui thin Saint Ignatius ate chu kumsang khat zaruk somni pani khan Pope Gregory som pangana in mithiang hlima apuang ani Goa mai nilovin India ram huapo biak in upapol bertezi ngami ania achwata hian sailungwar an pha mai champui bera Jesuits Paul din tule St Francis Xavier rongbol pui ni bok Saint Ignatius lim oma mai cham dokana hian the Last Supper zanria nu hnunglem moi taka kerra omani biak in chung vela St Francis Xavier chanchin le arongbol na tilang thei tur lemziak te tarani lombok mai cham ding lama do san chhong thum chunga hian St Francis Xavier azal na kwang omani Basilica of Bom Jesus biak in chunga hian kumsang khazaruk somhni pahnia St Francis Xavier rawang hi da lu ania he do san bi ka ero hi chuan kumsang khazaruk somkwa pariat atanga tun thleng hian da anita ani Sea salt tui pui alna tanga chisiam chua hi Goa mi te hian kum sang khat zanga kalta tang khana lo ching to a Goa hi Arabian tui pui vaukama ani awangin tui pui ala tanga chisiam na atan munrem chang tak ania aram sik le sa tropical climate in asir bok wangani tui pui luang lut hi munzorem chang la yan khuapa nisan hoya hunrei tak nu in tui hu local ral thet theta tui tling chu al tial tiala tui al thatok tak chu a kho na thuk lo zoka an lon lu ting le a tui al chu local chovin chia alo changta ani hei hi khol mangin anti thiang nim le thin Goa leilung hi thir lamchi in a house hle a an state sumlak lu le chevel po abulpui ber chu thir lai chwale akai hnoi lam na awang te hi ani leilunga thir in phum hi Goa marlama ani tlang puya an lai chwa sa thon chwa zung nan luipui pani mandovi le zwari alo hnai le zel boka chuta tangin tuipuya longlian zoka te an phur chhong le a ramdanga an thon chuak tam hle kumtina thir la thlit fim lo iron ore an thon chua hi chorwalin ton nuai zathum lai atling ani thir lai chua awanga leivung pong ther thur ten vaivut khu asiam ba ka eile bar tharna tur mon tha za asomni pani zet achil bo awangin thokhat lai khan Supreme Court meu in rolin heng thir lai chua na te hi alo khap lai lok to tuna hian leivung te chu ramngo siam nan te man tang kai dan ching chho ve zelin ram ti chereu lo thei ang berin na an thok chhole mek ani Dudh Sagar tui kho thla pophu the Goa le Karnataka state in rina omin Goa khopui panaji atanga kilometer somruka hla ania atui kho thla san zong hi fit sang khat som pasari zeta thui ani tharo lain tui atlem dewa for tui tamlai chuan munom khopin atui hi aluang phul bul bula a phul var awang hian a hminga po bong hnu te tui pui te ania tlo tu po anga hle thin atui kho thlalai ta zona hian Karnataka ne na in kalpo na rel kong lei a oma rel chuang te tan tui kho thlabula tlan tlang chu a hlim om dang dai nge yang le atui kho thla hi chhong thum ang dewina oma a chuan hnoi lama li omin helia hian adu tan tui chen thei ania a mun hi motora thlen thei ani lo awangin ke pan angaya ke kal chawte tan le tui chen chu ha dam thlak song song nge yang le Dona Paula tunma chuan helai hmuna hian sanghaman tu te omin khote takte om china panaji khopuya changa hnai te kilometer sari a hla a om ani Lovers Paradise tia an ko fiam Dona Paula hi tuna chuan Goa a munpoi mo le lunber ani to governor chen ne inte Goa University te National Institute of Oceanography te a oma
tui lama inti hlim na sang water scooter motorboat le water ski a chuan theina te oma a khoming put chan hi soidan sang a oma tourist guide khwal chhon tena an soidu dan ber chu Portuguese Viceroy fanu Dona Paula ile sanghaman tu tlangwal anin ngai zonga in nei an rem theilo awangin Dona I chu helai mun tlang sang lai atang hian luya azwang thlata a apa in chirin a khominga a fanu sha rengnan Dona Paula asata a tlang chipa milim pani te po hi Dona Paula ile abial pali mani e anti chin ani na taka chuan Dona Paula I chu Portuguese Viceroy fanu ani nge ya ma se an nam pui pasal nein minei nung tak chung kwa anni mingil nei le rethei te tan pui pe tak an ham thada tura be chin mi ani zoka kumsang khat zaruk somli palia goa le lungron rapin December ni somni pakhat sang khat zaruk somriat pani a athia athlan po he khwa sap thlan mual mun hluya mu theina oma a chanchin zia na po helai a hian om ani tlanga milim pani te hi kumsang khazakwa somrok pakwa a Baroness Leicesterisiam ania heng milim te hi Baroness minga isan tak philosopher Robert Knoxale anupui limni in an soi Goa tourism lamve thung chuan milim pakhat hian manlai India a entira a pakhat zok hian India ram tun lai a entir ve thung ani anti milim pakhatin khochak lam a hoi lain pakhatin khothlang lam a hoi thung engpo ni se khwalzin te tan he mun hi tlo chak omle nuam tak ania lui pani mandovi le zwari te chuan helai muna hian Arabian Sea an luan fin ani Goa a zinnom lai ber hun chu October atanga April in karania Arabian tuipui kama ani awang hian vaw kama len khothon na le tui chen na mun po atam viawa ramdanga changa khwalzin te po hmu tur an tam ani Anjuna Beach hi Goa marlama omin khwazin ten an bo fiawa hei hi ami cheng ten sumlak luna hunrem changa mangin cholkartin nilai ni apiangin bazar ni an siam china chu free market ti in an soi chin he free market hi alun chin khopa mingo khwazin te po in until nei eng mote an zwar ve chin bok flea market alo in tran na bul ber chu tun ma dewa hippie ho beach in mukom ten an thom hno nei le an kut them thiam thil te zwara an jin hun chung in to del na na sum de chwa dan kong an dap thin atanga tun din hun hi lo thleng chhota ani Panaji khopui shul mandovi luya tlailam inti hlimna boat cruise he Goa zin te tan chuan ton sha chi tak ani darkar khat atan te aaya re deu du tan te manirem chandan angzelin henglonga te hian chuan the ania abuat sai tu tour operator te hian Goa tourism in kai shwaina adwan dungzuin mi khwaldon sonle chohlim te a in angtlang in an kalpuya vawkam hnai te shoot kwalin mun poi mole langsarte an ko mu pa zela goan nam lam le zaite an entira mi khwalte tan lam hun te hongin
longa hian zanriate an buat sai bok chi amin kan shat lar tak goa mun sang sang te kan clear ta boka India mi tam takin kal an chak na mun le rampon mi foreigner tam tak hip tu goa a hian izin ve theiri lo ani po in kan program hian ibeng ati war nge kan be sei